Ka Kunhun Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum, haka jingilam jong ba plila tiso kumu chairman, rengkat baru samla wan pensuk makri kumu organizing secretary, lembat gilengdo jong karat nong lengdo hapo ka jingilam jong ba sensi lengdo, kila penlong ya ka cleaning drive hapena kendeng sanctuary area, haka arpo nyo tarik upanai march arjar arpo way, kabelong kum shibenta ban penkre na kabenta kasngi kebelasai, kata haka kendai tarik upanai April arjar arpo way, na kabenta ban peli pajbakno ia kejaka jungok kai perthai ha kania kejaka kabala tip kum kapana kendeng kabala jutip ru kum kawai na kejaka bapaunam hathem ribhoi ha kaba ha kania kejaka kila don ru ki krem lambit bat kijing itu khana puriskam ki baphala bat ia kania ka khlau pana kendeng la tip ru kum kawai na ki lau kentang ki badon haribhoi district kabajangai kum baprai kilometer ai na kasor nongpo la sakhi ya kene ka cleaning drive dau district tourist officer Ribhoi district uba renal walang uba la shimbentalang ru ha kene ka cleaning drive ha kene ka singi kila don kumbalai pusan ngut kinong ya shimbenta ha kene ka cleaning drive ki ba kentup ya kit khot jong ka RBT EDF ki rang ba shnong ba pher ki ba hap apo ka raj nong lengdo bat ki lengdo jong ka raj Hindi tangkane sibon ko Ribhoi nga ton normal kane ka gateway jong kastit gitu ni. Tourist bende why will go to East Kasil West Kasil. Let them visit for Ribhoi ru. Hang ni ngiru spa ngiru. Kadang ke Jakarta ba itang pa ngimdon ka ksay. Na ko badon sa po East West ndi hang ni pat ngidon ke Jakarta ba beli lai kemari ang itang ni. Kajing jerngam jong ka khlaw pini hari Ribhoi ba nyo pi po East Kasil. Maka East tem pimdon ding su. Ang ningidang don dang daw gi haban ya trilang do pa ka forest department ng takuno ban bansi siya ka forest department ay ka wildlife kala simpi ni abu ka wildlife sanctuary subut kabulur sila pana gandeng wildlife sanctuary siya don ngidan la ka jong committee ban pe gitu ban resep ya gani ka klau don si bon pomding banon le itu merat mereng gitu ni semua lawan ketuk ni ke committee yang kat bakin kira basnong nak bu ya dong haduk mentah kita ke badan hangi habis nak ngeleng ke department ke semua ban ya rabi nak mentah ban kapan jenah isu ya kan ni ka jaka we la persep amar haduk mentah kan ni ka klau molu mala ka dan kumbalai ko akare ya kau dan ni usri ubun bang ni. Mana kita nyawan situ gini kena samla nyawan ya nak tu usri situ. Tong pala salak pasti ibriong laru krem salak mungkin. Arung krem. Luar pakai don klau sih gini kan jongi. Terus tangkane ke belum. Amar hang teh itu film tu mau. Ute belum ayo hang tu haneng ke teng tas. Bat udan punya tang mau beret na ulung busan teh. Ibun hap no atau mau hap no basan. Dekat sih man ke isi bah. Nari penista. Dah nari yang tu lah ini. Supaya yang tu long. Yang tu lah bani. Saya mi kambing. Toh kan dikepor ngi pen ngi dap instrumen sekedai bahkan dikesengi mendak kesengi artinya terik nilayo ban penlong ya kenika jipun khoi ji suba ya kenika klau raj jongi ya kenika penak kendeng kaba ni dan mentar rengkat bat ki reng bak snong jongi ni ipi mentar ni dan ki arngut ki reng bak snong nandong terlau na pham siken harengkat bat usketi raj jongi harengkat bat ki longsan mansan bat ni sokemen sikaderu hari nyelam jong uba lilat tusok kum u Sherman jong ka forum balapli kalat klenti yengi na kamenta ban promote ya kene ka tourism sport area hang ni po ka penak kendeng ke bangila angnut bro sikata daki bun snem ni kwa ba kene ke ceka kan long ka bi internet bat ki tourism kinwan bat ki banungkong hi ki ban imja na kene ke jaka ba la tourism kinwan bat lada ka department lengba ka tourism department lengba jong minister ki chief minister ki bi ki jongi lada ki ai ka kiti kamon ka kiti kedian ban por long no ya kan ni jaka ban penlong ya ka we na ka jaka ka ba ka jaka jungok kai internet ba ki tourism kinwan bat ki briu ki than jongi sakini ki chnong ki thau ki jongi kin imja bat la ki tourism kinwan ba ki chnong ki thau jongi
kin imja bat kin kamai jakpo ban pelong ya kaneka social work hang ni ban penkoi ingin le ke jing penkoi ya kaneka jaka ke bahang ni namar bangin don ke jing thumu bangin pleno si sundon ya kaneka jaka ke bangila angnur la slemba rengkat ke jing trilang mat karai nilayo ban ya syakmat ban penbahaya ke surok ban penbahaya ki footpath ban yo ban snai kini ki trap ban songkai baik ke jaka le sabar kunta terter Tegalade ko poring in nakaliang ka forum pan simkiay kani bangin yo ban pleno e kani kajing angnut kalong ba inyo ban sedang nok kloy kani ka kam ka jungi bangin kum ka forum ni don ka jingkwa ka jungi ban penpau perthei ba shen pin sayo ino e kani ka jaka pin sayo no e kani jaka kum ka wen ni ki jaka jungok ka ki ba ki parlok toris ki toris ki banabar jong ka jela lani ki banapo jong ka jela ro kinyo ban wan khmi e kani ka jaka ka batip kung kapna kandeng hakani kapna kandeng kadon ka krem lambit kadon ka history jong kani ka jitho khana kalong nadu tipor handai hanthai ki memberim ka ka bapin yo sisa ya ka jingmut jong kani ka jaka bat pin yo sya ka jing sukumen ba yo e kani ka jaka nomor pin i ka jing long jerngam jong kani ka jaka bat ka meram eu ko boble try kan rat ula ai Hanin kasingipat habayo obaniakren bat kinong ilam ka kanhon RBT EDF rengkat bat kilang doraj kila pentip ba on pli paj ba no ya kane ka pana kendeng laisai kasingi kata ha ka khandai tarik ubnai April 2000 arpawai ha ka por kharwei ba chairman step ha ka ba uba sanbor sulai ubdeu MLA jonggalaban constituency ubalong ru ha ka jo ka por kumu chairman jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation ka sarkar jilla kumu kongsan ki nong ilam ke lai thu ru ba kan don ka jingsha tanrai ki jingrwai tanrai bat ka bam tanrai ka bala pankre na ka manta ki nong wan ngobha kumta lakhot bat lawer ya ki khun ki hajar jong rai nong lengdo kum juru ki khun jong ka them ri bhoi bat na kiwe ki jaka bakin wan ban sakhi ya ka ne ka sngi pli paj ba ya ka ne ka jaka jongo kai parthai hari bhoi district menta ka handai tarik ni pleno ya ketika kerem lambit ko panak kendeng ketika jingthum ko ba nakalin ko forum ko jungi ladon di trilang kita dekat bat ka right no ndo aku ba ila khot ye ba sembo bode MLA ba sembo sulai MLA juga laban belum muserman untuk Meghalaya Tourism Development Corporation di Iwan Kumukongsan TSC ni mu ya ketika krem lembet na kapta ban pelong no awe na tourism sport area inilah baik lah kenai terik dekat forum banyo ban pli pa ibano syak pertei na ka benda di ka pernah kendeng kepada ka krem lembit kepada hapo hari karai jungi dengan kumundro la pat aware di remba sinong di nangelam sinong di seng samla jong di sinong per di hapo hari karai bakin semua ban sakhi dalam hikmat di kesung na ka benda ban yoi dalam hikmat ba nila plino ya ketika nak kendeng tourism spot area tentang akad nower sesin ya kini ki para musuhnong kantam ki para ring prarai ki bahap ko ke ilaka sadarship bakin subha ki para longsan para lengdo ki longsan nansan hagwe pat kirai bakin ya dan lang ha ketika sini nang kanlong ba ipu iping nang program kanlong bajok nak ta kan ni ki tumu ke jungi